Нөрөннөргөй сака селен олоқтоқтора, сака национальный көрдөрөр хитнер компания М4 кепсети бери эгини эгерделир эфирга Николай Николаевич Григорьев Маганскай, Маган Николай берини илен сагалан ытачы. Бу бүгүн бияка үхүс берибит туһунан кылгастык сырдатан эттакаманнык сакалды куттак Жон Серге Дорубе туһунан төрөбүт туһунан истияктерин багаларын толорон сака национальный көрдөрөр хитнер компанията салалтата бу М4 кепсети ден берини агаяк неделетагата Николай Бестинептин манна биһиги сүрәктәбит бүгүн үһүс берибит бу нинагы 2 берилер бит бигиттен тутулга хуаксылтактартан сатан таксыбакка калбыттыра онон бүгүн берибит 2 токтобокко быстыбакка 2 таксыта болар бу 2 бери тимигүнен биги бу М4 кепсети ден берибит жоңго сергага сүрдак улакан сергек себили сеңерини ылдаден сана келбит олитакка ити эфирдер кемдеригер элбах ыйтык телефонунан WhatsApp-ынан олдаканеттен мен Instagram страницасынан элбах китбиттере ыйтыктар ол ыйтыктарга барытыгар соло булан коруйдаба касылжабыт онтон долгуймаң анадын төһөрүмәң тойда кайты ыйтыктар гытыр ологуран биги салгы бирилер бит темаларын булар булукпут аспыттагы мандык берилер кенелерден тох Жон Серге көрдүһүтел бакирер булан калла жону операцияга медицинская тимчиге ветер хандыкеме ыры туһунан хандыкеме киннерге ыттарга көмөлөһүннөр гына баганалары киреллер көрдүһүлөр тутатына этебин биги уннука хика тугунан да көмөлөһөр кыхпутох мен көндөрү эмчиппин бираспын медицина эйгетер токтаны улахан тойон котун болбатакпын бу берибит бар бу бутаден саха национальный көрдөрөр хитнер компания салстата эги көрөчүлөр истечилер багасына алатын толорон оңголбут бери болон таксар олихин эти курдук тохтарга көрдүһүлөргө биги эһини көмөлөр кыхпутуак бу берибит министерство здоровья хостовый министерствотер улахан сыгына национальный көрдөрөр хитнер компания идеята она кинемандык толорута денеге кайып биги ага сефиргүлөлүбүт 32-00-616 32-11-616 ден нөмердеринен эриен келехетін хөп эбитер WhatsApp нөмері агыс 964 багыс агыфон агыс 10 агыс ден канныгеме ыйтылак болакытына онно этиекпет бу манан бирибитин антылын түмүктүакка бирибит сүннүн тутухан халгы бранихекка бүгүнгү бирибит теметинен токчени таллыбыт бүтехек кемге улахан айданы тардыбыт андыйдыну атыяктаак уну курдук аймабыт коронавирус ден ыры туһунан вирус ырыты ахара кеңе битнен денибитнен хебестен сылтан онно аналлах бири оңор болубут бу Кытай сиригер үескен таргамыт вирус бут билерге курдук бу бихи хакахиригер эме тиен келбитин бага якынуктагата билердилер Жон Серге улаханнык айманы түмүгер туакка аптекаларга дезинфекцирующий өлөрөр эти вирусу микроорганизмы өлөрөр токтары барта бүтен эрелерден кепсәһин булан коракка билден барда я бу 2 бу ырыбыт туһунан билсәри биге бүгүн инфекционист брахы ырбыппыт таганы ол инфекционист брахпыт үләтигер сатанмакка сатан келбәкка калла олихин биге педиатр брахы ырдыбыт бүгүн педиатр врач гастроэнтеролог Иннокентьева Наталья Николаевна ден здорово. Үтөкөйнен? Бу кепсетибит түмүгүнен кепсетибит кайдак болууга ден. Холбура Наталья Николаевна педиатр врачкан, гастроэнтеролог врачкан оголорго ого бурахаган. Биге улакандык долгуербит кайырбыт ден үксүн келетин оголордон оголор бутуттугутан долгуер болок битти. Олихин
бу эйгиттен чопчу туох огол барахаттан ыйтары эйген бу көрдөһөн ага бу келбик китигер көрдөһүбүтүн толор бу күтөр улахан мактал болду. Инфекционист браспыта туган үлетинен хатанар боллагана хололонногона келер неделелерге эме ыңырха диякпыт. Туох коронавирус татуһунан онна бешенство ден ыры бихиха билген жукускага эме ол холтата улахан ол туһунан кепсетери. Сэп, Наталья Николаевна, бу бастакы маннык бопуру ыйтык тен. Бастыгытынан хакалы хага кехите хакылы куттах кехе өйдүүрүн гына хөптөктү күчүгөйдик агаяктылынан бу коронавирус туһунан бааластырдатыңыр. Үтөгөнөн көндө сахам сирен олоктоктора Николай Николаевич ыңыр битиңин мактал. Коронавирус сен бехи тугу билебити. Коронавирус бу 2019 жыл бүтүүтэ провинция Хубей диңе Кытай Народный Республикалар өрөкүрөн турбута. Онтон билеги бу мусустарыга ан дөйдөнү бартын сутуйда де. Бехиха саха сирегер бүгүнгү күнгө бир официально бегергеммит случай бар. Оно боллагана онна 5 случай предварительно бахатиннен багалан этиннен көрдөрө кетене хаталлар. Ол багатынан андайдуга таргамытынан багатынан бихе жоннор бу, конечно, айманаллар, долгуяллар, оголорго өте ыйпытынге оголорго кутталлах төтенде. Онно тияпыт бу кайдах коронавирус ден усайнан кайдах бастыкы симптомдары кайда көстөктөрүн хөбөйдү. Коронавирус грипп инфекциятын курдук симптомдарда. Бехе бары грипп инфекциятын хылайы көрсөбүт, ОРВИ дилдерди барастар. Грипп инфекцияты бехега сылайы, сылтан сылайы келе турар саас келер, көһүн келер, ол быгытынан бу температура муннулара онна колайдара бенде куран калбы курдук. Тумулахантан очоолахан уратыта хуакта симптомдарынан. Симптомдарынан тумулахантан докторатыта хуак. Анан биле кихи билеген кихи улахмандык арарарга холобра бу боростой туму, бу коронавирус болан туму ыджыбыттен баарга эпидемиологический анамнестен бар. Олаты бу кихи кантан кетбити. Канна хыджан келбити бу коронавирустак дойдулардан аяннан келбитто или коронавирустак дойдулардан келбит жоноргутта 6 хыджыбыт тоден. Ити бар сүгүрүн тох. Сүрүнүр момент. Арарар бу гриппте коронавирусту эбите көндөрү тумулахан дуйен. Көндөрү тумулахан. Мандык боростойдук симптомдарынан кие арарбат. Обязательно анализ онна тох бу эпидемиологически неблагополучные дилерди. Ол дойдулардан келбит боллактарын. Атын хакахилин правительството Роспотребнадзор улета итинен барытынан качылылак быгылак вирусный лабораториялар балар. Антан бу манна вирусный лабораторияга колобра тока орбалыр токпутун ыттактарына ону Новосибирскайга халгы тиен ыттаралдар ден мен онду көйдөтүм да. Онну каха бастакы случай, бастадан турар брас эйин көрдөгөнө мазокалар. Аяқыттан, мұннығыттан мазокалалар. Ол мазок төмігінен тестирование, тест предварительно. Ол тесттен қомыян баранлар 2 этабынан қан алалар. Қан. Ол қаны онна мазоктар әме Новосибирскай гағыталдар векторден лабораторияға. Ол бүтін Россияға айтыр лаборатория бағарылы тұрар. Коронавирус инфекцияты. Ол хенете өрбағай күйті бітті мүктері. Сәп. Отчоғына бұл мандық үрінден әттәққа улахан нүк көннірі тұмуттан арықсы тоқты улахан ұратыта хуға біткен болла. Бұл кеге жіңнәқті коронавирусынан ғыжыбыт ақты жебетін лабораторны түмігінен әрі бейді әтеқ бітен хөптен. Отчоғына нүк тұқтақ. Лабораторны онна тас дойдылардан келбет. Жонорғытта алтыспыт. Ележі бәдік. Карар Наталья Николаевна, бұл тоқтен ити ахара күркети бахагырдаһын түмүгөр итинде кутталлах ыры курду көстөрдү эбетер жиңнакти же бу мандык улаханнык кихи өлөр хүдер ырыты дүйден. Мен бу тоққа быга бириге белемнелер бер тоқ статистиканы хорыен улаханнык бу күннерге үйреттим. Ол статистиканы көрбөппүт бу манны мен хурумутун.
күн айы да, күн айы андойдундан өлі, көннөрі гриптен өлі, тыгытча хүлбәхетте кехелері бит, Онтон коронавирустан 36 кехе. Бу тыгытча хүлбәхетте кехеден көннөрі гриптен өлерден ол төһеме элбәх, ахар элбәх кехелері бит. Ота коронавирустан 36 кехе. Нокол ото кагаяк ба болан тақсайды. Ата агыях, оны биһиге андойду бу вирусгутта амбастан көрүстүбүт. Вакцина бу тох, эмпи тох конкретно, да? Бу эме бу холобара грипптен биһи прививкала буталайды. Биһи билебит, грибы урутурукуттан барастар эмти үряхтар, жоннор билеллер. Ол үрдөнөн индик өлүү таксар. Той тахына кайдах багара ыры осложнение денна. Наха онна грибинен жер боллактарына биһиге кыжас жоммут, хастах жоммут, ордук кутталлах хинерге. Ол курдук коронавирус эме ордук састах жонорго кутталлах. Сеп мактал эти чөбай петтергер лата бу тыгытча хүлбәхетте кихи өлөрө көндөрү гриптен жен төһөдө бу вакцинация бар бутун өлөрө жен бир үлүгөр элбәк кихелер бит. Элбәк кихелер ха. Үксә осложнение төлөр. Ага, бу коронавирус жен 36 кихи бите бу андойдунага хыпрын биттер, олата хин агаякына хамай куттала жен, улахан куттала жен хаяхынтан болду. Бу хаттан бу бастыкы көрсүбүт. Да, бастыкы көрсүбүт. Ол хинетинтен ол хаян таксыр да. Биһи билбеппит ба. Ол хининди куттанабыт, жоннор куттаналлар. Онна массовый информация системлеригер дук күркетен бири бар. Этине күркетен бахагырдаһын бар булак. Тоҗи такыты ахара элбак кихи билген социальный системлер ахагастар булактыр. Онтон эти уголовный дело интерьер биттен куттаһын булам бар да. Хеп че ол оннук болар ордук. Тоҗи такы паникөрдөр урдуру куттана баха көрүлдү. Аннук. Себеп көндү көрөчүлөр, истәчилер бихи ага сефирге барбыт. 32.0066, 32.1166 билеген бихи кыра токтобулга барабыт. Ол токтобул кеннеттен халгы бу кепсетибитен халгыкпыт. Кепсетибитигер бу ага эфирге ыйтыктаргытын ыйтыкытын хеп. Үтө күнүнөн күндү көрөчүлөр, истәчилер, сайдам сака сирен олоктоктора эфирге тетим чаха радио, телевидение бери тигер эмчиттин кепсити ген быга эфирге таксар бери бит халганар. Бу бастыкы түһүмәк битигер Наталья Николаевналын беге тугу кепсете бит коронавирус туһунан халгы бу бияха тугунан WhatsApp-ынан ыйтык по киренер, ол ыйтыктар гытыр соло булан эппетиях бит. Бу бие халгы кепсете әһәмит токчен бу Наталья Николаевна бу өлү сүтү туһунан кепсеп бит. Мин бу тугы ми халгы кум барабын. Жон паникалабатын айданы кутталы диксинини өскепетен тугар мен хлор бу статистиканы үйрәтен көрәм мен маныгы билдимде. Хылайды бул батак. Чогусынан бу өлөһүнү хая туберкулёзден күнгө андыйдан 3-4 кехелер жебиттер хепте. Гепатит Б дентен 2-330 кехелер жебиттер күн айы андыйду үйдүнөн коронавирустан 36 кехелер. Ол атын токтого холотокко итенепетин курдук. Инепетин курдуга як. Ота улахан куттанар биткен эн эпикнен эти диксини бараден үчүгедик үйрөтүлүп бака турурузун хинден да. Улганнык ученыйдар бит, биохимиктер бит, лабораториялар брастар ген хаңа көрүстүлөр бу вирусты. Онна 2-нче бу мусустар 10 күнүгер саңа вирус быгытынан регистрациялатылар. Андойду вирусологическая номенклатура тегер. Ол быгытынан бихе билбепит, олихин норопут наха иманар.
Аны айманалларыттан хылтан билигин маска да бүтте диллер аптекаларга. Противовирусный эмтерелалар, оксалиновый масылалар, маскалалар, өсө аптекалар кураным сыйбыттар диллер. Ага. Та бу бияка билген ыйты кирде ыйты кытер хоридуакпут истебит. Алло, bu rehabilite Николаев Семин. Дора болорун. Түргенник хогостук. Эти коронавирусна связтан олору эттеги талаа кашлы каникулга. Эти кынан барын бияха уақтилер. Олору отой таажа ыр тахырна штраф тяхпыт дида. Таажа тон вирус өлерген бары тоғыз. Ол билени тахалбаа. Сәп ыйты кытын өйдөтөбүт иккис ыйты ыйлабыт. Әттефейти бұнын ыйтарыбын күйталарыбын. Истебит дора болорун. Бұл бір ханскай районтан ыйтабыт. Қолы бірақ рахытарыты районларға өджі бүттен подозрение бар бұл анализтарын қанна ыйталары әме Новосибирскай гаду. Ити туһунан сихили эме бу халгы этиякпит онтан бу бастыгы бопур ыйтыкка да бу үйһәбүттен хаябы тиһәка Наталья Николаевна хиток тиһанды ите. Тахаджа оголор күлейдектерин сөп. Тахаджа жыргытыр маска кеппеккет. Ол кынан баран оголор бирге тогуруу оқтақтыр. Бирге тогурус бака тахаджа ки бәтин тугун хайы дияқтақ болдыга. Sen училась проветривать свои легкие. Халгын керекті, кислород керекті. Anta дейте тоққа бір қаянскайтан ыйпыт ыйтыкка тоқчен. Дейте қайдақ чен болыр. Этинде боллағана тоқ бар маршрутизация схема ем бары тоже тоқ куйданан министерстволарынан Роспотребнадзор еген барды бахарылан турар. Алгоритм бар. Бір астырғыд оны білелілер, фельдшердар, тоқ бар медүлхеттер бары білелілер. Ол ехін онтан хедол гуйуман. Эхен алистарғыд манна жокускайга келелілер, онтан Новосибирскайга баралар. Тоқ бар андойду Россия, бүтүн Россия барыта эти вектор ден лабораторияга ыгыта турар хеп. Онон бихери күппеппит, бүтүн Россия барыта күйтер. Сеп, хоруй ылбыкытын ыллыгыт, тоқ хем өйдөтүгіт болу жиханыбыт. Әсі бір бұл ыйты киде, дора болырым? Дора болырым. Әнен банды гейтік сақыл. Екіл жаз жонлар тайжа таққан халқан бит сәтті олақ таққаман дейді. Атам хоқ, бұл Наталья Николаевна пети күрдік. Қаянда халқын хиғ жияқтақты, жияғатын халғылата жияқтақы, отчағары бидді бір хуқы ерқықтақпыд. Onun halgın hirgitin kuttanımang ta hajja hijjin elbaqtik jon toğuru hore hediger hijji bak pula hatan hatta bu Наталья Николаевна toqchen ити Европага хамай элбaqtik viruslarga mutlен Италия дилди то инеген болан тагысты Италия ити бапорохо ученыйдар битин өреппиттере элбақ байки ютубка статья хорuyda кепсе видеостун кепсетлер аны Италияга Европага хамай Европаттан хамай элбек жаз ки Италия олар өрөбүт. Олоқтурун тахама үчүгөй болду. Олоқтурун тахама үчүгөй, медицинларын уровень үчүгөй, ол быгытнан агуан хастырыттан ага хастагыннар орду келбектер бит Италияга онна 2-хине. Итальянистар дора болор доктора, быгылары. Культуралары. Кинилер көрүстүлөр даганы кустуаллар эбит, она сыллахаллар эбит. Хакыллахы урахы улаханы тенди бидде юта. Онну бихига Россияга онну хуак, бихе дойду бутугар. Кемеде онну улсаажан тутаныланылар жауаппыт. Кытана хоосмай гласынар бут. Кытана хоосжанар бут. Анан итальянистер курдук, итальянистер көрүстүлөр билер болун, билбеп болун, ондук привычка токтактар бит. Традициялактар бит. Алата онтан биге эми ондук токпутунан херек болукпутунада амадаганы таптыр токтур жонда бут баллары көрүстөк битне улаханы кыллаха ураха таман илити даравлартан да кайдара бит күннеге тардына тутта хеджин. Она мандык итик Наталья Николаевна. Маска көмөлөрдү. Маска ыджар жонорго көмөлөр. Холобора эн ыджан респираторный грипп, да? Оччоуна эн булгучуга тектакын маска. Жонорго таргапат. Жонорго сыгарбат туттан. Онтон билеген бихи жаз жонорбут. Олох кахалкаттан каннами тамага хынга барар, аптека барар, эм булоктарына автобуска, да? Элбак жон тоғырығыр херигер, кетектерін сөп маска,
Ол канан бара маскаларын сразу устан тагыстылар да сразу устан бырагыктакыт. Аны ыйда күнү күннән оны кете жылыбат маска хоторор яктак. Хуя кетер хатамбатта. Бияга бу итик кирде истебит. Ыйтамда. Дораболорун истебит. Үтө күнүнөн. Мен балам анны гетердакын. Если оголор өр бага есинне гелже жалла дилдер ди. Биллер бакка. Оннук кен симптомдары ме балалар дилер. Onu toxtayan eteriydi biraz. Наталья Николаевна, bu oğullar ör bağı immunlu sistemaların. Oğul bırahan tuğuna kepser etme bağlısta. O bugünkü informasyondan hep Kıtaylar bir informasyonun oğullar biz simptomla носительство den bar bolun söpten sabağalabıttar. Ol toxpotak. Уже бахарылыбыт toxpotak hep. Оголор гаджаллар канан баран олох чепчекитик харналар ите грибе харналар бу тоголар орвины сың сырам боламан бүтән калалар ди ол курдукша коронавирус хеме ахарнан кәһәләр олехин эһеге кролор гутун кыджагас жонор гутуттан ыракты тохтахыт. Сәп мактал. Бу WhatsApp нөмерегер элбак багы итик киренер. Бу бир ки куантан күләргән баран Ите килбит үтө көйүнөн коронавирустан алгас биреме кихи кухам болганы бу кихини кайдак карайлы карыйык көбөй дебиттер. Бу тугунан ме бу хориян билсех жибитим коронавирус тына гана кихи бар. Тына кихи хилигер хыраныгер онтон кихи холобра коронавирустан да токтан да атын да токтан хук болан калар түгөнер бу кихи Нучулай такой источник заражения, ден болара битер. Это. Саб яка стоит кида, күндө көрөчү дөрестәчләр. Хайстабит дөрәвләрем. Алло, здравствуйте. Дөрәвләрем дөгөнне. Туак мини итемәдә. Хайстабит. Туак бу булышта хәнгә булышыкта кастен септо коронавирус. Оннан 30 краска өлер дип биттеринер. Ол хәмия бага 30 краска кайда дигәй. 34 краска өлер дилдер. Оны ки осын токайда дигәй. Осын бу брастер кадән баралар. Кайда харысларга баратын вересиятилер. Колобору буаткаме тоһулыр дилде. Буаткы истәкъдеме экибанга тиднән буаткаме тоһулыр. Onu харысларга осын этектен хәбәтә. Onu бахас кеднер. Салгынынан коронавирус келбет. Коронавирус ылжыбыт кехиттен ол ылжыбыт кехисселиттен онна сөтөлүттен хыстын. Хилтен хынтан. Силтен сыңтан сарантан. Калынан хыстыбат. Силтен сыңтан берелер. Бу келер неделеге бе бу хүрдәк тен эми улакын тохтак бит келексе биллах тема бит олин келер неделеге бе инфекционизм бар аспыт үлесинен тололондаганы каяндаганы эми мандык тохтары оңурукпут. Бир мандык улакын ыйтык бар. AliExpress-тен Кытайдан мал салтахар сулушпандан посылка келер төһө кутталлага ден жоннор бу ыйтылдар. Оны Наталья Николаевна тохтыганы иде. Оно беге дойдубут ученыйдара улахан специалисттер уже бахарбыттара AliExpress-тен табар келере кутталахох. Вирус малга салга улаханны киңмет. Улаханны киңмет бу холобра коронавирус ырылах кеhe тугара тытар ди иле силе калан калар ди. Ол калан калбы силе мандык ага салгыңа муңутабыта хүрбөтөт 30 час хытарди. Онтон аны араста har холобра пластикка баччөр хытар, темирге баччөр хытарди. Ол канан баран Кытайдан беги посылкалар бит неделене келелерди. Ол келелерин тухары коронавирус Кытайдан келбет. Кырар антон билген бияка итик килде истебит. Алло, дорогой. Итик көнен. О солдаттар нашер Егор. Тоқтен. Мана ите Кытайдан кылтан сүйөттөн сагаламмытчен бар дите. Эти кыдыгыжене итабын. Ванна марын эте пыттыра. Пыттыра туактен. Бу вакцинатын түргөн байытык буллубут кен. Ол вакцинаны агаланнар манна бияка токтулар ген эте итарыгымытын. Итик кытын өйдөтөбүт мактал болун телефондан эриен келбиктер. Наталья Николаевна итне тоқсан этагаты. Коронавирус эти ханга тибади. Коронавирустар нуру турук куттан бар вирустар, аны биле хылта хылай мутирудан хелер. Аны бу хырыны бу 2019 кытайга бу түбөлтө болланы кыллардан келбиттилер. Аны бегерге тахем бар. Онтон боллагана так.
вакцина ди. Вакцина оңоһуллубут боллаана каян даганы клиническое исследование дем бар хеп да. Олобара доброволецтер аланнар өрдөр өретеллер. Онтон бидде берелер. Оны кайдактаганы бу бүгүн вакцина айдылар да хасын вакцинаны таргаппаттар. Мактал беги билген кылгас токтобулга барабыт. Беги ага сепир гөлүлөр бут. Ол ага сепир бит жибердер 32000616 321116 кыра токтобул кайнтан беги бу кепсетибитен халгы бут. Үтө күнүнөн күндү көрөчүлөр, истечилер Сака национальный көрдөрөр хетнер компания МЧТин кепшети бери үлетин салгыр. Беги курдары ага сефир гүлүлөр бут. Ага сефир дербет номердери 32000616, 321116, WhatsApp номер агыс 964 багыс, агыс. Бу Наталья Николаевна Иннокентьева, гастроэнтеролог, педиатр, оғабырахан кытта коронавирус тен бо андыдуна атияқта оны күрдік аймабыт вирус туғынан кәпсеті бітін ұйталыр обыт. WhatsApp-ка үлігер әлбәқ ұйтық кирді, онтон тоқтарын интерейіне керексебілді қоғыс жебеттерін әттәққа маннықтар. Бу үксүн келете туохтар хайылар быһылаах, булчуттар, кусчуттар. Ыйналар быһылаах. Куспут быйыл көңүллени дөжилер. Оны ихиха туохта женетер кыяқпы туох келер дөжилеге дааны бухайдак вирус туох улары тыынаагаларын этер кыяқпы туох олорор. Онон бу бихиги ити кусчуттарга туохтарга энжен туох женетиетибити Леген тоқты белі баққа тұрар. Ол кустахан, қаяхан туғынан, халғы көстен ехе олық көрдіріуға. Наталья Николаевна, бұл ағаяқ нұқтағата етті күлі бұл араспанеті нейін әппәппет. Етті күлі коронавирус, ден вирус инфекцияты туға бар ден бігергенне жабыт. Бұл кехебет Швейцарияттан Швейцарияттан кәлбеттетілерді. Швейцария, онда Швейцария бу маннык тохтарга эти государстволар карантинный зона деньга китбек холорор тохтар, да? Киреликтер бит. Олар эре Швейцарияга коронавирус случайдара зарегистрированы. Олата бигерген биттер, баллар. Олар эн кенелер атын дөйдүлөр курду границаларын хабаликтер. Көрөр бу Швейцария ден государство маннык кебетте. Бу рукуттан бар вирус бихимантан куттамаппыт көндөрү грипп курдук онон токтануулахан тугу оңорбаппыт чебиттер көндөрү гриппте курдук хыгында бучебиттер окурдук ол сыгынна хыгылара төхө элбаки өлбүтейин токта мекиндерге токта билбекка турар антол ета кулехете мен хана бар оннук токка кирен онна хыстан келбит болгон хөп жиханыбын аны ток жиханыбыт Швеция бәтин ол дойдутун правительствотун бахарынытынан ондук бахарымыттары болу хабагалан такка олар эн биретине хөпкетелдер той такына грипп бу грипп вирусун бийин уха Кахан эмит беге бу хыл бүттагане ушонойдор бу шөйдү көрөлөн хаңа вакцина тайдактарына бехете хыл-хылай келер грипп курду көссөк бүт бу вирус Күлі ханық бұтты? Ата бағар онды қанық бұт. Гәджебі жондар, конечно, қуанды қанығылары болу. Паника болан. Ата паниканы күлі ханық бұт болу. Мен хана бар өссө дағаны бейім бұны аңдойды бұт. Олар бұт тұқары, үйнер бет айдар бұт тұқары мандық вирустар өссі кәлі тұрықтары. Бағар артын инфекциялар ду туохта хылтан хылай бехи туохар инфекцияны көссө битти. Да, это курдук туга сөйдү бути биге свиной грипп кене. Икрехинч тоосулака улахандык свиной грипптен аймыгы жубута бу эми грипп H1 N1 туга бигину. Бигину. Птичий грипп кен бола. Птичий грипп бола жубут.
туох парчи жақтартан баратын куттан хаджыбыт. Онтон болдаған лихорадка, эбола ден тур хаджыбыта Африкаға. Ол кәннеттен Челбе хылай хылайы тугары хаңаны тугары билебит. Хаңа тоқары болар. Улақанлык паникаламак диханыбын. Үшөйдік хыластык таңна хыджаққа хакалкаланы қанады. Бұл Үшөйдік ағы қанады. Тымнында закалканан тухалақ тухата хуақ туден бар. Мен бәйім қолбұрбынан бұл маны күру көрдірі хатыбын. Закаливание тухалағын. Бұл манда туқпын мен Инстаграм адресім хұрулдан тұрар. Ол Инстаграм адрес бар киреңгет көрді құтына мен қасырдайы туғынан тымнынан қарынан ең қарғы көсті көрі құт. Ona ite kihi Наталья Николаевна kihi бәйтен ите күрдүк элдеттен хакалкалана закаливание ден ыта хырттагына витамини хырттагына ол ток ол төһө тухалагы ден хәтта мен дә тербен тухалак ден аны эһиге бигергетин эре бу тохутгар брас бытынан онда ин кайда ханы гыты кайда хологы Мен болағына Роспотребнадзор сайтыгар бұрабыл коронавирустан қарыстаны бұрабыларыгар үхіс пунунан чөл олығы тұтуғу ден бар. Чөл олығы тұтуғуң ден, чөл олығы тұтуғу бігі әтпесімет бұл кәлер инфекцияларықтан қарыстыр. Төхіннен күстақ, иммунитеттақ, доробай боллақ бұтнайын бігі қайдақтақ тағырыны тұлу yoq бұтын сөп. Сөп. Көрірі, бұл витаминлер тұстарынан әлбәқ ұйтық керер тоғынан, ватсабынан үксін келеті оғылық, иелер, ағалар, хұриялар бұғылақ. Ондан бұл харбытта жонлар хүрін витаминлер қандығы мәне витаминлер хер еме құтталақ. Ол жетаққа бұғар үлетігер, туғар ең баратығар. Оқуған өп, онтан базавай еқан ұчалы орын сүріннүр витаминлер қандықтар болылар. Сүріннүр витаминлер өтбеге күн айы аспытынан керер витаминлер. С витамин болуқтақ, Д витамин, оғы доробетер хама хүріннүр витамин. Это Д витамин туғынан үшөйді кәпсейті өгер. Д витамин болағана қат жақтарға, кірі оларға, улахан жонлорго, кыджағысы астақ жонлор бұтығар, хама хүріннүр витамин біп болар. Бұл Д витамин бігеға урут хевескі хүйісқа улахандық уже өретілі біті хүйістен тақсағыл болы, онна бұл ғылдарға кәлін Д витамини Д гормон ден аттыр болулар. Д гормон ден олата бігеге бұл ikkiler витамин тоқ бар клеткалар бұтығар, тоқ бар организм бұтығар, бар клеткаларға функцияларға тоқыр бартығар жайар әбет. Олихин бігеге оғы төрөті дағаны. Д витамини беректі ақпет, оны олық улатыр дылы. Bir сағығар әрі ген ботақ білеген, ұрыт онлық тоқ бар әді. Установка бар әді. Оны өретер әді бет, оны бір капыл, 2 капыл әден, оны төріппеттер бәккәден біләлілер, бәлері де бер әтчілер. Онтан білінге хаңа рекомендацияларын, Россия педиатрдарынан рекомендацияларынан, онна Россия эндокринологический обществоларынан рекомендацияларынан бұл Д витамини оғылар төріқтареттен олық өліқт бітігер дылы ихияқты ақпет бары. Это күн хырдыгын витамина. Күн витамины. Күн сырдыгын витамины. Күн энергия. Күн энергия. Онтан эти хүріннүр тоқ жетіңде, витамин Д жетің, онна эти балық хыта жетіңде. Балық сыта, рыбий жир ден. Оны болағана мен бұл урут деқа. Хевеске хойус сағана балық хытын бары хеллер еді. Оннукен бары жесақы профилактический. Советский Союз профилактическая медицинада наға ден күшті ағата, ол бұғытынан кене Д витамин бер, оны рыбий жир обогащенный витамином Д ден. Д витаминна. Да, Д витаминна қожа берелер еді. Білеген онлық бігеге оғылар бұтыр бәвіт беректі ақпет балық сетін. Ол туғал бәқ аптекаларға да бар, арас ете сайттарға да бар, оны үшөйдік оғылар бұтыр күруғ берехін жықтақпыт. Эти туғынан өсі халғы кәпсеті яқпет, Д витамин, омега туғынан хүріннүр витаминді тұстарынан бұл қыратық туғынан қаян күрдіға батсабынан кәлер ыйтықтыры қаятаққа үксін барыта петти еқа кепси олырыр темалар бұтынан тоқтар кәлелдер әбет. Тоқтен мәнік ыйтылақпын. Визитімні бұт вирустан төхі көміш көрі.
бихи дурдабыт, каккабыт, ити бихи тымдыбытыгар хытар болбатакта. Биһиге тымныбыт олус жүге. Олус жүге диэх бумарын. Тымныбыт дыгалар эмеш бейдер. Тох барата жүгейдэх. Аха. Үчүгей ден той тахына вирустар атмосферный воздух дейт, халгында. Тас салгынга өр болбаттар. Олехин. Эһиге өскөтөн карантин олар бап болакытына. Контактахан ыджан жиягатыгер күс бандык карантин кемигер олар бап болакытына. Эһиге ыджы бап болакытына. Тахаджа халгын хехтакыт, түннүкөтөн ахан жиягатын халгылатыктакыт. Эти холовар бу бихиха ыйтык кирде истебит. Алло. Алло, дорогой. Дорогой. Бу чурачтан недибет. Истебит. Бу тека чото котонгу деди жоннаттан коловре бихи котонгу хиджан маскен кеппе болак. Чоно коронавируска стефутептеке. Отон хотонга туох коронавирус бар болой. Туох. Туох па. Эн кимияка коронавирус тахини көрсөбөт хаяба болакына яха коронавирус куттала хок болой. Яха туох хок ба. Сүйөген тохто куттала хок ери болладу. Сүйөгө куттала хок. Бу сүйө вирусы ботак сүйөлөр бәләре кыллар бит туспа вируста дактар туспа тохтактар уну битеренери бит бихене сайдыла хахан, онан кайыктара, бахарыктара түргенде холтор случай бар болду харазы билерихтара. Чоно эти тохтен таникаланы. Тугунан үлетигер барар келер ки билген автобусна жибакка хаты хиджер ордук буллачу. Хаты хиджер ордук, атмасыналах бола массынаннан. Аны боллагана бүгүн үлөбөр айынан ен көрдөх бана массыларын ихигер хогото колорунан маскалар колор жөнөр балы. Аны кынабан буга бахалыста эге эти маска кетенгет бягатыгер бортон орот. Массыны хигер итак халгына гаяк. Гипоксияга бар. Аны өсөн маска кетенлер аны ол маскагатын 2 час болуп улардан ихтакт. Улардан ихтак одноразовый да болдун. Боростой билимандык медицинская маска. Или билеген мастериссалар эти истенен кыргыттар бәләре тигәлләре бит жоннорга. Аны кем атылыр бит, кем жоннорга тигәре бит. Инде эти таңас маскалар эме улары тыктакыт, хотору. Оларда бир кихи күнгә 3 маскалак болуктак. Сап күндү көрөчүлөр, истәчилер биги эфир бит халганан барадыр, кырак токтобул канеттен халгы эһиге ыйтыктарга терапевтиякпет ага эфир битигер бар болу. Өтө күнүнөн күндү көрөчүлөр, истечилер эфирге эмчиттин кепсити бери халгы салгадан бара турар. Бу бияка хүрдө галбак ыйтык WhatsApp-ынан килер. Ол WhatsApp-тартан интерехине керексебиллах ген бу просто ыйтыктарын биллах ыйтакка мумандыктар балдар. Элбак ыйтар ботка көмөлөр дебит. Ботка спирт. Мен ана бар улаханды көмөлөспөт тас. Исеттер тухандакка көмөлөспөт. Тойтакы иммунный система өсө камбаттан онуктан. Онтон тас туакка илини хуяганга жене хуяганга нукка көмөлөр болуктар. Наталья Николаевна туакчы ханы итиону. Бастакы правила делдерде. Илини хуну. Эге олох долгуйман паникаламан теки төһөннән шөйдик илигите хуна хаҗагат төһөннән шөйдик абарбоккалнагат илиги хунарга кандык памыгла бассар ордук бассар кайсыны мыла онтан ити спир онна бокканнан тугу хатоккутунып илигите хатоккутунып сырайгытын хатоккутунып таһаҗаттан кирбеп боллакытна или өскөтүн кемере алгаска кемере хөтөллү тытырды бу боллаганы. Онна остолгутун, туттар малгытын, телефонгутун, ина барбоккалыкытын сөп. Но оларын ихиллебет аргы хер кухаган, аргы иммунитеты баттыр, төбө ырытындарар, ол канеттен эхеге аргы хем барангыт хассыныгар иммунитет möттен берен өсөрдүгө жакытын сөп. Он эти тотай, билген 5 литрдах спирта содержащий гентори
тыынаах спиртинаттан атылылара мен хана бар ол коронавирустан ыржырдагар ол испиттен гыджан туара сүхүрер ордук күстәк болу жиханыбын. Онан эти испиттен бокканнан үлүхүймен тас илигетин да тахатын жиягатын окутун хоторгутер хуергетер нада болу жиханыбын. Исеттиөрөндүк на хайыр улахан тухата хуак. Бу өстө хүддәгәлбәх итектер туактан келер. Бу витамин С тен тугына кыйлы. Бу бихека хака хидигин отторугар, отонноругар туакка витамин С элбәгы. Витамин С бихеге сакап серегәр хама элбәх каптагаска моньогонго отонго бар. Онно ите каптагас бытыгар моньогонго бар. С витамин ите лимоннарга, апельсиннарга бар. Бардагар элбәх. Ол ehen каптагастан, каптагас морсахин, барыннята сиен, отон утун оңостан ehen, морстон оңостан ehen, ona каптагахы, тоңора хатар боллакытна оны месилги düşүгэй. Тон оголорго тугаме тухалах туханнахтык тугаме тих битин хепте. Оголору суyu хата хыджы, д витаминин берин, шөйдүк ахатын, үйтахалыкта, этте, балыкта оголор куру утух бар, аханан барытын качылуу болуктактар, төһөгөллөрүнөн. Ого шөйдүк ахыктак. Онан наха миннигес сөттүгөрүн наха октумаң. Токой етаккына миннигес сахар ди, сахар боросто ети үрүң сахар, кихи организмыгар кирен очогоско дерби үллер, холобара буппак кыйнерин курдук кыйнер, ол быгыдынан бихека бар тухалаах бактериялар бытын кытчатар. Ол хен сахары сир оголорго миннигеhe сиетер кухаган даганы, оны тухата да хук. Ол коронавирус эрекемигер булбакка бар кеме бар. Да, эти опса рекомендация. Сәб бихека итик кидде истебит. Алло, Дора болорун. дыралары. Маған bir beriге самадес масканы хуя икке түттөрүктен кастада кетекка хөп дейүттүрө. Ата хуя. Самодельный масканы хуюлдар. Болана каныкта масканы тестинде барам бихат етиче. Хох, сыйхайда түгүт. Самодельный маскаган суунагын холобара бигин кеттең, үс жаһан уларыттың, онта хаңаны кеттең, эме уларыттың, жиягар келен суунну, өтүктәтең, оны хасын эме эже бараган үлагар. Одноразовыйдар сразу бракылдар. Эти медицинские маскалары. Сәп өйдә күп болу. Халкы бараны хәбет биге ага сепилгүле дибет 3200 616 WhatsApp номер бит агыс 964 багыс агыс хатан эриен келбетакетне хатан WhatsApp-ка хатан токутугар холо болон эппетте бета хорыйда ватак болакытна бу манна мен Instagram адресым оны Наталья Николаевна Instagram адрестера баллар оны хатска чөһөрөндү каянду ажонну хорыйокутун хөп холо буламыт биге кайыкпыт оны хорыйдокпут WhatsApp-ка үлгөр элбак итик кирде. Вопрос по кирер. Instagram-га ме хорыялар жоннорот. Бу биги үчө бады хорыйбыт ора. Москваттан коноға келді ана қайда қондора өтуде. Сәп, ол Москваттан келбеке ол қаянда ана источник инфекция ген бол батақ болды. Дойду хигер көтүүнү бабаликтер. Онан бәғатын қарыстаның. Иммунный система үшөй болонады. Оны бире темете бу коронавирусунан Кытайдар коронавирус кыйдыбыттен суридулар. Бәға коронавирус хаңа билләһене Кытайга бидде хулужай тақсыбатақ. 16 госпиталь оңор буттарын бартын хаппыттар үхі. Кытайга вирусу кыйдыбыт чебиттер, онан биһиги аны хотуру кыйяқпыт. Сәб бияқа итик кирде дора болорун? Алло, бракан дüküteriyor. Tuğastenikilarım. Ete şäkeyden, salgınından, kelbet kötüründen kelbet sigit. Ona kaddede jongu hıstan kadirin, ona kaddara tohula hargına. Сәп, әндәтебет. Jonga bollagana jontan hıstar. Kihitten kihiyaqa hıstar. Töhəndən
чугастык маннык алтыган киһини гытта очунун сыстар. Эте холобра етек тебикел етек жоннорун билеген бараларын обсерваторга уган кати маны хыталлар ди. Тогон никымыттарыйде. Тогон етакканы кинилер ол киһини гытта бастан эте уже бегергемит случайдах киһини гытта олох чугастык алтыга жыбыттар. Бирге хөмөлөтүнөн көтөн келбиттер бир массынага яннабыттары болу олох күскөлеләбиттер. Тәңге бир косколор оннор. Олehen кинилер эти сүһүрдүлер. Олehen сыһыннылар бәбәләрен гытта. Холобра эн шурапчыга ду үһә билгелорон ол етек китетен хайдакта хатан хыстыбакка. Халгынан көтөн көлбәт, тугынан көтөн көлбәт, кухунан көлбәт быһылак, тоҗы та киһи үрүтә хите, киһитен киһи хәр берер. Бу дагыл бак тух витамин тугынан кире, хәп Наталья Николаевна. Жопон витаминнәре бихә кем лехтәре дуе биттер. Аны тух чәһән. Мин хана барган жопон витаминнәре, жопон витаминнәрен тухтара дозировкалар яна атын бихи. Жопоннар бихиннәр атын тахамдак дуру беләк чоннар бу. Ти Жапон билимине билин жокускага элбэх хеп ону боллагана кеһи өретен да бардагана хук болон хертуга. Тылбаха. Хеп ону мен те брас болорун быгытынан билим мен көрөмүн мен хабагалыбын бу витамин С быгылак бачча дозалак быгылак бу витамин Д быгылак бу бачча дозалак быгылак онтон боростой холбара Барсыва киһону билбет. Хеп onun üçüydük konsultasiyalahan brastары кытта биссен көсөн итиндик витаминнерге бахарса жоннор кытта кэстен анадаргыт ордук. Мәне бу чугай быгылак, ити чугай быгылак. Бу мияха бу маны берин итини беринден ылар ити сыйха. Билектан ада ихиха тох тибетин. Онтон бидахи. Бу өтсө тох тохтенки бит карчыттан сыстар да дебиттер. Карчыттан сыстар. Ата карчы самый кирдах эттик бу. Олеген билген туган электронный хачынан туган жемер да. Электронный хачынан туган ден рекомендация Роспотребнадзора мендик бербите. Хеп онтан качыны тып бүтүгөн кетер. Эге лигетине бара бокалны такып сумактакы. Жонно бока камылерже. Боканан лигетин спирта содержащий. Арас пепеликинен да хуну кутну пелигетин. Хеп тух парынан ите хлоргексидин. Инен баларды. Мыланнан. Сәб бу бияха эме итик киде телефон истебет дарабаларым. Алло. Алло. Дараба. Дарабаларым истебет. Алло. Kim? İstevit. Alo, daravaların. Alo, istevit. Turgani hangana nihen efir bitenere. Alo, men bollagana Yakutskattan eriye bil. Aha. Bühüm bollagana tuakka Moskvaga, onu skühulağı yörene var biten. Aha. Sen bolla sarsın keler, onu oğota bollagana miyaka, bu ebetel eriye bil. Oğota bollagana bihiyaka arvilan olurar. Oğuğa suspen söptü, onu ebete karantinga barardı kaydaktı. Benim otta çubay bin girdi. Антенник күр вопростарга Роспотребнадзор горячая линия хәтта улата телефон бар, онна яка шөй байтык сахалы нужалы бартын баһаран берехтере өскөтөн хекискет Москвага ыжыбыт кийинегетте контактас патак болланы кене дигинен куттала хохап, но оларен самолеттан көтөн түспүтүн кенне аэропортка проверка агыга. Ага, онна биллерехтере. Onu telefondan eti Rоспотребнадзор telefonlarından itilen bir siyaka dünhepünde şöyle baydık. Onu bollağına hani binde sürümiyet yevattan kötüllerdi. Sürümiyet yevağa... Aeroport arada. Aha, sabah efir bitenler bu tokutular koruydatı. Bu çıkanatı bu Rоспотребнадзор toq liniye tigar telefondan da bahar siyakatın hep. Bir yaka bu toqken itik ki bit WhatsApp'ka Береги түшүгө жебиттер, чөйдүк барытын чөйдүк быхаракат жебиттер. Ага. Бу берини өсө кахан күтөбити жебиттер. Бу бери биткен эпитим көрдүк бетин сайы күнүс 2 частан 3 часка жылы 1 частак ток болууга, бери болууга. Саха национальный көрдөрөр компания тугудан үлетигер болар. Радио, оны телевидение, синтез радио и телевидение деген аттанар да. Тердеттен тоғаме ханны кеме теманы бахарсық бытын бардақытына биге бу мен тоқпар Instagram канал бар хуриян директ суриян этер боларын. Биге оны көрөмөт ол өттүнөн үлдейт болук бут.
Онна тохчен эхиха этиякпытын хөбүй бу бүгүнгү эпир түмүгүнен улаханнык паникаламаң айданга беренимең онтон мантан хурак истесте паниканы таргатымаң барыта кеминен баран хер правительство үлелир Роспотребнадзор үлелир барыта кыллар вирус барыта бихи барытын кыябыт кен ханыбыт онна ханыктакпыт таганы паникалахмаң илдархан күн айы бәте кепсир онон барыта току көрүлләйдер. Чайты курдук аңгыскы эфирге көрсөк кадылы эфирге Наталья Николаевна Иннокентьева, врач-педиатр, келехатырытта, оны эфирі идеян сағланы тачы Николай Николаевич Григорьев Маганскай, Маган Николай Демовит. Эфирге көрсөк кадылы.